अहानबदा मरुइबा पाव मणिपुर गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐬 ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯡꯀꯥꯡꯐꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯒꯤꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔ 𝐋𝐢𝐯𝐬ꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯖꯚꯕꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯖ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ (NHIDCL) ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ M.S. ꯗꯦꯋꯥꯜꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯤ SLR ꯔꯥꯏꯐꯜ 2 ꯑꯃꯗꯤ MT ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ 2, ꯏꯟꯁꯥꯁ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟꯗ 36, LMG ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ 2 ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯎꯟꯗ 7, .303 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ 2, ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯁꯦꯜ ꯑꯃ, .303 ꯑꯦꯝꯌꯨꯅꯤꯁꯟ ꯃꯤꯠꯆ ꯔꯥꯎꯟꯗ 3, ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟꯗ 15, SBBL ꯒꯟ ꯑꯃ, ꯗꯤꯇꯣꯅꯦꯇꯔꯁ 5, ꯍꯦꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗ ꯕꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜ 2, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯥꯖꯤन ꯑꯃ, 9mm ꯑꯦꯝꯌꯨꯅꯤꯁꯟ 10, 5.56mm ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯝꯌꯨꯅꯤꯁꯟ 15, .38mm ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯝꯌꯨꯅꯤꯁꯟ 8, 12 ꯕꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯥꯔꯇ꯭ꯔꯤꯖ 10, ꯅꯝꯕꯔ .36 ꯍꯦꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 2, ꯁ꯭ꯇꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ, BP ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ, ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯄꯛꯀꯥ 2, BP प्लेट 2, मैगजीन पोस्ट 2, SLF राइफल चार्जर क्लिफ 13, .303 राइफल चार्जर क्लिफ 2, एलियम लाइफ एम्यूनेशंस 3 सरेंडर तौरखरे हाइरी। अंड्रो पुलिस स्टेशन दसु हैंड ग्रेनेड अमा, बोम अमा, M16 राइफल लाइफ राउंड 8, AK राइफल लाइफ राउंड 3, इंसास राइफल MT कार्टिज 12, 9mm एम्यूनेशन MT कार्टिज 18, .303 राइफल की MT कार्टिज चनीगा मौद्रान 9 लाइफ ट्राइसर्स राउंड 2, फाइबर हेलमेट अमा अमदी BP जैकेट 9 सरेंडर तौरखरे। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की 80 मयांक इम्फाल पुलिस स्टेशन दा SBBL अमा, .336 HE हैंड ग्रेनेड अमा, टियर स्मोक सेल 3, टियर स्मोक सेल सॉफ्ट नोज अमा, SBBL एम्यूनेशन 3, SLR एम्यूनेशन 5, .303 एम्यूनेशन 5, AK एम्यूनेशन अमा, .32 पिस्टल USA अमा, .32 एम्यूनेशन 3, बाउफिंग हैंडसेट हेल्थ सेट 5, हेलमेट 2, बाउफिंग हैंडसेट चार्जर 3, BP प्लास्टिक प्लेट अमा, BP कवर 2, हाई ट्राजेक्टरी मॉडिफाइड मोटार पोम्पी अमा, शूज पेयर 3, कैमोफ्लेक्स शर्ट अमा, कैमोफ्लेक्स पेंट अमा अमदी जैकेट अमा सरेंडर तौरखरे हाइरी। चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की थिंखांगपाईदगी नंबर 4 हेरोइन केजी अमा हेनबगा कोनना मियोय अमा फारे हाइरी। मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा पाव अमदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना नंबर 4 हेरोइन गा कोनना फारबा मियोय अदु
ꯊꯥꯡꯁꯣꯃꯥꯎꯟ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯐ ꯀꯦꯁꯦꯁ 139 ꯗ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 519 ꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ 4-wheeler ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ngasi ayuk pung 11:06 Richter local magnitude 5.6 yuha hakre haina Manipur University gi seismological observatory dagi thadorpa pau aman hairi pau asina ha yuha hakhiba adugi epicenter chongdan dagi kilometer 18 rom chatlaga leiba mafam da piki hairi yuha haba asina India gi northeastern state amadi Myanmar gi mafam dasu sapu phangki hairi amadi Thawal district ki Wangjing Lamding higher secondary school da walsing crack chatki hairi adum oinama akai atoi thokpagi paudi leite hairi nakan amarom dasu numit yungba pung 12 kunda Richter local magnitude 4.4 yauna yuha haki ba adugi epicenter Kamjong district ta oiki hairi Security Forces singna Bisnupur district ki Kumbi police station na konba mafam amadagi lona thingkraba lalhauluf Pripak ki ex-cadre ani fare hairi Security Forces singna faraba ex-cadre ani adu Huidrom Roman Singh chahi nifugamari amadi Huidrom Naresh Singh chahi 39 ni hairi makoidagi 9mm pistol ama empty magazine ama amadi mobile phone ani fagat ki hairi Manipur Police na lona thingkraba lalhauluf KCPMFL gi active cadre ama fare hairi Security Forces singna Imphal East ki Porompat Police Station na konba Porompat Ayampali Road near Old Morin College gate gi faraba cadre adu Yumnam Suresh Maitai Allies Thongamba Mangang Allies Porei Mangang chahi 19 ni mahak General Public Private Firm Government officials singda sankhai chathabada chanabani hairi mioi asidagi Security Forces singna number 36 hand grenade tara tube launching tara two-wheeler ama iron ammunition box ama mobile phone ahum wallet ama blue stack bag ama lokhat pangamle hairi Churchandpur district agi lona thingkraba lalhauluf United Cookie National Army UKNA juvenile ahum yauna mioi ama fare hairi Manipur Police control room dagi thadorokpa pau amada Churchandpur district ki center town oiriba Bethel dagi UKNA gi mioi ahum adu fakhibani hairi Security Forces na faraba mioi adu Jangulan Haukif Allies Marco chahi taraga mapani hairi makoi sing adu extortion drug business smuggling amadi khulai yonthok yonsin tawbada chanaba sing hairi makoi dagi Security Forces singna pistol ani fagat ki hairi March 9 dagi state asigi lambi khudimakta free movement yahalagani haina Amit Sahana Thokiba order adugi mayokta cookie organization na yaroi haikre the Committee on Manipur Travel Unity Kotuna makoigi manglan adu thungdri fauba cookie jo area singda free movement tawba yaroi amadi makoigi demand separate administration fangjuba fauba makhatana thingkhigani hairi loinana governor Ajay Kumar Valana cookie jo singna taliba demand asigi mayokta haikhiba wafam adubusu handokadabani haina kotuna fungdorakli ningsingba ya Union Home Minister Amit Sahana pikhiba directive ki matung inna kanagumbana chathok chasin tawbada ayet apan pirak pasingi mathakta akanba action lokhatkani haikhibani imagi mairagi Mihut Singh na ngasi March ki tarik 5 da India gi President unanaba appointment lobagi ayiba cherol amadi memorandum amaga yawraduna President office ta thajankhre hari Manipur dagi nupi gi oiba civil society organization imagi mairadagi mihut oina mioi ahumna Delhi da President unanaba appointment letter amadi tongan ba demand sing yawba memorandum pesan kibani amasung chap manana Central BJP President JP Nadda gasu unanaba appointment loinana memorandum su pisin krihairi makhatana hauzi Delhi da imagi mairagi mihut singna President of India amasung Central BJP President unanaba gi sem saduna Delhi da leiri hairi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯚꯕꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇ ꯋꯥꯡꯅꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ हंदक चहीगी कौशलना कंडक्ट तौदुना पांगथोकलिबा एग्जामिनेशनदा फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर लीक ओइहनबदा चेनबा मियोय अनि मणिपुर पुलिस ना फारे हाइरी मणिपुर पुलिस के पाव अमदा फिजिक्स थोकपा नुमिता क्वेश्चन पेपर लीक ओइखिबगा मरि लेनेना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मणिपुर ना थांगलखिबा केस की मतुंग इन्ना मणिपुर पुलिस ना कुपना थिजलबा मतुंग चेनबा मियोय अनि अदु फाबा ngamkhibani हाइरी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फारबा एक्यूज अनि अदुदी पैराडाइज इंग्लिश स्कूल थौबालगी फिजिक्स की ओजा माइबम सुनील सिंह चही 38 सन ऑफ एम इबोमचा नेप्रा कंपनी मखा लेकाई थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगी अमदी स्कूल असिमा के केमिस्ट्री की ओजा निंगोंबम जगदीश सिंह चही 38 सन ऑफ एंड विद्यासोर सिंह थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगी निहाइरी मियोय अनिमक्तगी मार्च अहुम अमदी मरीदा मखोइना थौदोक असिदा चेनबगी खुदम चांगदम यावा फोन सिस तौरे हाइरी मखाताना मणिपुर पुलिस ना वाहंग पाहंग चथरगनी अमदी लौखटपा याबा खोंथांग सिंह लौखटुना एग्जामिनेशन चुमना पांगथोकना बखोनबदा मतेंग पांगलगनी हाइना मणिपुर पुलिस के माइकैदगी पाव असिगी मखा तारी हंदक चहीगी ओइना पांगथोकलिबा बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जाम अमदी कोसेमना लौबा क्लास 12 एग्जाम दा क्वेश्चन लीक ओइबगी वाथोक अमा थोकलकलिबा असि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन ना यामना हक्चिना लौई हाइरी अमदी असिगुंबा थोकहनिंगदबा पामदबा थौदोकसिंग असिना पांगथोकलिबा एग्जाम असि मीनिंग लेहंड्रे अदुम ओइनमा काउंसिल बोर्ड अमदी एजुकेशन सेक्रेटरी लोइनना साइबर क्राइम एसपी ना मतम चाना तौफम थोकपा थबकसिंग तौदुना क्राइम तौरिबा मियोयसिंगबु लोगी ओइबा एक्शन लौबा अमदी साइबर क्राइम की एसपी ना अचौबा थौदांग लौदुना मखाताना असिगुंबा थोकहनिंगदबा थौदोक थोकतनबा मरा लैबसिंग खंगदोक्तुना होटनबा असिमक ऑर्गेनाइजेशन असिगी माइकैदगी पुकनिंग थौगत चरी हाइरी मखाताना इंग्लिश स्कूल की ओजा सिंगी मरक्तगी ओजा खरना वेस्टेड इंटरेस्ट थबक तौदुना एग्जाम की नीति नियम थुगाइबा हाइबसी मराल की मतुंग इना चप चाबा दंडी पीगदबनी हाइरदुना अतोपा ओजा कया अमसु मागी स्कूल की छात्र सिंह क्लास 10 अमदी 12 ता पास तौहलगा छात्र यामना फंगनबा होनबदा ओजाना ओइना नोट तौहनबा नोट पिशनबा असिगुंबा कया असिदगिसु क्वेश्चन लीक ओइबगी थौदोकसिंग असि थौलकपनी हाइबसी मयेक सेंगले मरु ओइना लेंगाक बोर्ड अमसुंग काउंसिल ना स्कूल रिकॉग्निशन पीबा मतमदा सकमा येंगलगा पीबीदबा असिसु पंगपीदा पीबा असिसु अचौबा मरम अमनी मसिदा लेंगाक के असोइबसिंग सु पलदुना रिकॉग्निशन पीबा मतमदा गवर्नमेंट ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पीबा मतमदा पंगपीदा पीदबगी पीबदगी स्कूल नकना लेनरकपदगी छात्र फंगनब होटनबदा थौदोकसिंग असि ओइरकपगी अचौबा मचाक अमसु ओइबा याय मरम अदुना गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटीदगी हौरगा बोर्ड काउंसिल स्कूल सिंग ओजासिंग अमसुंग पेरेंट्सिंग पुना ज्ञान तामिनरगदी असिगुंबा थौदोक असिगी ngakthokpa ngamgani natragadi manipur gi education system asi hena fibam soksilakhigani maram aduna aikhoi khudimakna aigi lofam thokpa thaudang thamoi sengna lominaduna haurakliba singi tungi lambi yatminaduna afaba khunai ama puraknaba khonabada amata oina thaudang lominasi haina all manipur students guardians organization appeal tawrakli हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुका हना मियामदा पिजरे मणिपुर गवर्नर अजय कुमार वालाना चेयर लौदुना लमदम असगी हौजिक पाइखलिबा हाईवे प्रोजेक्ट सिंगी मातांगदा मिफम अमा पांगथोक्तुना रिव्यू तौखरे
matung ina tongan ba district singdagi khulai sing surrender torok ba lepa leitri. Churachandpur district ke Tingkhang phai dagi number 4 heroin kg ama handbag kona na miyoi ama fare hairi. Ngasi goina di Northeast Window TV na sandok chaba numidangi manipuri pau loisinjari mining tabir basimba mukana khurumjari. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudong jaba ama piragadi madu miraigadra. Lairik tamna sel tanbagi khudong jaba ama phangagani hairagadi kari khangani. Achangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudong jaba si manghangadra. Loinana Germany de 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa Smart Coaching Center SCC gi maikai degi parents singi mafamda yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kayaga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau mafamna hata mana ingkol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafamda leiriba kudong chaba khradang makhada pizari boarding gi kudong chaba leigani boarding da leiba angang sing namas compulsory oigani kudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiu Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare 𝐻𝐸 Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tauraba hostel amadi 24-hour leirik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yawa singidamaksu free wifi gi kudong chaba lobiba yagani Institute asiki kitchen na hostelers singidama week amada 3 times meat amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tauri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi kudong chaba su piduna lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lirik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thobat piduna mahiroi singda hena hotnaningbagi asasu 𝐻𝐸 Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singidamak pizariba kudong chaba singna silobiu limited seat oigani nasimak 𝐻𝐸 Career Institute above Aryan Departmental Store near HL Express Building Hata Imphal East Manipur da upna kananaina biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call tawiduna hena ko marot khangbiba yagani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.